سپیدم باشه تماشاوانی نهیجا بولتنا نوچه آن دست بید که دی دست بکی دستر نوچه. شاندکه انجمن انشتیمانی کردی لسوریه به بالوز هولنداره لی استانبول جویا. سروک ترکیه بیجه گریدان پککی و پیده به ولاتین سوری ین کرد لسوریه را جهه شرمزاریه. شاندکه شپیلا سباروژا سوریه گهشت روسیا و هفدیتنان درباری روشالات فراتی ده پکتینه. مهابه گرک دنیا اصلانا و ورل دار خستن. جارکا دیسلاو شاندک جه انجمن انشتیمانی کرد لسوریه لگل بالیوز هولندا لترکیه جرارد ستیجست جویان هندک مجارین سیاسیین تایبت به سوریه گفتگو کرن. ده داخویانی که فرمیده انجمن انشتیمانی کرد لسوریه راگهاند کدوی جوینه ده بحثا رولا انجمن انشتیمانی کرد لسوریه ده سوریه ده هاته کرن. هروها بحثا زحمتین کوگل کرد لسوریه دبینن هاته کرن. بالیوز هولندا جالیو خواه کیف خوشیا خواه به ویجوین دیار کرد و انجمن انشتیمانی کرد لسوریه تکس کرد که اوی نرینا انجمنی بگینه حکومت ولاتی خواه. ده ویجوین ده هر یک محمد اسماعیل اندام دسته سروکاتی انجمنی و عبدالباسط حمو جگری سروک هفپیمانی انشتیمانی اپوزیسیونی و عبدالله گدو اندام دسته سیاسی هفپیمانی بجدار بون. وزارت دروی امریکا دبیجه پشتی وکشان هیزن امریکی ج سوریه نابه کرد ورنه ارمانج کرن. روبرت بالادینو بردفکی وزارت دروی امریکا راگهاند کو امریکا لگل هفپیمان خواه گوتو بیجیه درباری وی چنده ده کرنه کو نابه کرد پشتی وکشان هیزن امریکی ج سوریه ورنه ارمانج کرن. هروها بالادینو گوت کو پیوسته پروسه وکشان هیزن امریکی ج سوریه دگش و هوایی کی آرام ده وره انجام دان. سروک ترکیه رجب طیب اردوغان راگاند که ولاتی وی آماده کولجه هیزن امریکی لسوریه بجه ببن و شر تروره بکن. اشکره کر که گریدانا سویلین کرد ولاتین سوریه کرد لسوریه به پیده و پککی و جه شرمزاریه جبو براین ماین کرد. سروک ترکیه راگهاند گو ولاتی وی آماده گو ارکی شر ترور لسوریه لخوا بگره و لجه هیزن امریکی لسوریه بجه ببه. هر وها بانگا بلزکرنا آواکرنا دفر آرام لسوریه کره. سروک ترکیه رجب طیب اردوغان لبرانبری او دیا بازرگانی امریکی و انجمن ترکی امریکی دیار کره. گو دست پیشخریا سروک امریکی دونالد ترامپ بوکشاندنا هیزن خواج سوریه پلانین کسین گو دخواستن پیوندین ترکی امریکی تک بدن تک دا. اردوغان اشکره کر گو او آماده نه گل جهه هیزن امریکی لسوریه بجه ببن و والاهیه داگرن و شر تروره بردوام بکن. هر وها بانگا بلسکرنا آواکرنا دفر آرام لباکور سوریه کره. اردوغان سربار کر و گو پیوندین ترکی امریکی گلک بهیزه و دنابراوانده هفپیمانیک بهیز و استراتیجی هیا لگوری اجندین هر دو ولاتان و بردوام کر و هر دو آلی همو کشین دنابرا خود چاره سر کرن و پیوندی وان گلک باشن. اردوغان هر واها گو گلک براین مین کرد ین کو ظلم و فشار و کریارن داعش و پیده رویانه نهال ترکیه بجه بونه و هندکانجی بری خودانه هرما کردستانی و اوروپای لپرانی وان لترکیه نه و اشکره کر گو گریدانا چکدارن پیده و پککه بولاتین کردین سویل لکردستان سوریه جه شرمزاریه جبراین مین کرد لسوریه را. درباره دور آرام اردوغان دیار کر گو پیوست تدابیرن پیوست بلز ورنستاندن شبو آواکرنا وی دوره و دیار کر گو دورن گو ترکیه آرامی تیده پیدا کریه باشترین دفرین سوریه نه دوار اولهیه ده. اردوغان داویا خفتنا خود اشکره کر گو کارینن ترکیه هنه گو دوره که آرام بتنه لسوریه آوا بکه مادم هفپیمانن و پشتگیریا لوجستی جوان را پیشکش بکن. برپرسیاری که پلبلند امریکا گفل ترکیه خوار و گوت کو اگر ترکیه
سیستمی چکین S-14 جه روسیا بگره امریکا فروکین F-35 رادستی ترکیانه که. روزنامه جمهوریت یا ترکیه لسر زاری برپرسیارکی امریکی بلاف کرد گوت کو امریکا وکه کارودانکی لدیجی ترکیه بالافرین F-35 رادستی ترکیانه که اگر ترکیه سیستم S-14 جه روسیا بگره. هر وها روزنامه نافهاتی اشکره کرد که اگر ترکیه جه هلویستا خواه نوگره وی دمی اگر هی امریکا بسیزایان سر ترکیه ده بسپینه. روزنامه وال استریت جورنال لسر زاره هنک برپرسین امریکی اشکره کریه که پنتاگون آماده کاری جبو وکشانا همی هزن لشکری ین امریکی جه سوریه بری به داوی هاتنا مها گولانه. پشتی نزیک بونا داوی هاتنا شر داعش لسوریه کریه. هر لگور جدران پنتاگون پلان دکه که اگر ریوبریا سروک امریکا دونالد ترامپ ریبازا خوایا نها نگوهره جبو وکشانا بشه هری مازن جهزن امریکی جه سوریه حتی مها آداره دگل به جهانی نافه پروسه داویا مها گولانه ده. اف پلان هفدم ویکیتی که ریوبریا ترامپ جوینن خواه پردکه به ترکیه ره. جبو امزکرین آرکفتنه کی جبو چارنویسا روشهلات چمه فراته و پاراستنا هفپیمانیه وی لی حتی نها چه ریکفتن اشکره نبویه که آرمانجا امریکا به جه بینه. هر لگو روزنامه وکشان هزن امریکی بلسترته جه چاره سریا سیاسی جه دوره ره. ده 19 مها 12 یا سالا بوریده امریکا بریارا وکشان هزن خواه سوریه را گهاند بشتی نمانا رخستنا ترور یا داعشه. او گاوا امریکا راستی گلک رخنیان هات چه جه آلیه رایدرین امریکا و به و چه جه آلیه دوستین ویل سوریه و میدان سیاسی یا نافدولتی و به. امریکا جه سالا 2014 سرکرداتی هفپیمانی نافدولتی لدجی داعش لسوریه ده دکه و دوی هفپیمانی ده زیده تری 6 دولتان بشداره بیکو چه وخواندنکی یان رازی کرنکی جه رژیم سوری را ور بگره. لگور روزنامه که امریکا آمده کارین خواه جبو وکشانا هیزن خواه جه سوریه دکه به آوائی که لستر جه دیتنا چارستریه که سیاسی دانستاندنین درباری ریوبرنا روزحالاتی چمی فراته لسوریه. شاندک جه شپیلا سباروجا سوریه آنکو تیار الغد گهشتیا روسیا هفدیتنا برایدرین روسی را پیکتینه. ده داخویانیه که ده تیار الغد راگاند کو سروکیوی احمد الجربا لگل شاندک خواه و انجمنک بناوی انجمن العربی لجزیر و فرات ده پینشمه هفدیتن به وزیر دروی روسیه سرگی لافروف هروها لگل شانده روسی جبو روجهلات ناوین و جگره وزیر دروی میخائیل بوگدانوف هفدیتنک پیک آنی کوته ده بحثا آواکرنا کمیته دستوری یا سوریه هروها روشانافچه روجهلات فراته و اگرا وکشانا هیزن امریکی و گرنگیا ریوبرنا نافچه جالیه پیکاتین و دوری و هاته کرن. صالح قلاب درباری روشا سوریه و روج آوای کردستانی ده گوتاره که ده گو روزنامه شرق الاوسط بلاف کریه نویسیه جبر که روسیا رازی نابه ترکیا به هیزه بمینه اگر هیا لسوریه روبروبوی هببن و پککه و ببه بومبه جنگی نابرا هر دو آلیان ده. نویسکارکی دیار عرب کو بریا انها وزیر روشنبیری اردنی بو ده گوتارکی ده بحثا روشا سوریه بگشتی و روجاوای کردستان ده که ده بیجه اگر هیا کو ترکیه و روسیا ده سوریه ده روبروی هببن. صالح قلاب درباره روشا سوریه و روجاوای کردستان ده گوتارکی ده کو روزنامه شرق الاوسط بلاف کریه نویسیه لگل نزیکبونا پیکینانا لجنه نویساندنا دستور کو پیوست جبوی چارەسەرکردنا کریزا سوریه تو اسوین زلال درباره چارەسەرکردنا کریزا سوریه نخویانا. هروها صالح قلاب گوجی کو پلانکا نزیکبوننا برا روسیا و اسرائیل ده هیا به دنگیکا مترسیدار جالی رژیم اسد و ترکیه و درباره درکردنا ایران ج سوریه هیا
ایران جه بنرد پلانا روسی اسرائیلی و ترکی و رژیم اسد رد که هروها صالح قلاب گوتجی کو د چارچوبه تبع گوهرتنو آلو زیانده کردوی و کشماره کامازن لترکیه ایران عراق و سوریا بمینه لو ما دمانها د بحث رکفتنا ادانک و سال 1998 ده هاتیا امذکرنا بر رژیم اسد و ترکیه ده تکرنده کو ترکیه کشه سنوری به سوریه را چارەسەر بکه وزیر بری روشنبیری اردن گوت کو د سال 1978 ده یکیتیا سوویت به رکفتن لگل حافظ الاسد سروک بری رژیم سوریه فکاکا درست کرن ده کو دجایتیا ترکیه بکنو دما نهاد روسیا به گرینگ سیری به مسئله دکه صالح قلاب گوتی کو روسیا و رژیم اسد ناسنامه داعش بوان گروپن کو جبوی برجوندین خو بکار تانین بخشی ده کو هفکش لنافچه بخنه خدمت برجوندین خودو دما کو بالا فرخانه اتاتورک لسال 2016 هات ارمانج کرن رجب طیب اردوغان به سیاست خود و گریا رول روسیا کر د داوید وینویسکار عرب اشکره کر کو روسیا رازینا به ترکیه به وهزه بمینه و برفرهیان نافچان کنترل بکه روسیا و پکک جبوی برجوندین خو بکار بینه و اگر هيا پکک به بمبا جنگانه بر روسیا و ترکیه ده پێشمەرگەیەک لەشکری ڕۆژ شەهید کرد ئیرۆ دەمژمێر دەهێ سبهێ پێشمەرگەی لەشکری ڕۆژ ئیدریس حسێن بکر بە نەخۆشیە جەڵتەیا دل لێ کەمپا دۆمیزێ شەهید بوو پێشمەرگە ئیدریس دێ دەستپێکا دامەزراندنا لەشکری ڕۆژدا تەڤلی رەفێن پێشمەرگە بوو و بەشداری خولاخنس یا فۆجایەک هێزایەک بوو شەهید ئیدریس خودانخێزانە باوێ زارۆکەکیە بخوا خەلکێ گوندێ گرکێ دژوێر یه سر به باجاروکê girkê li gêve ye. Platforma Sivîlan ya Sûriye şaxê Kurdistanê li Otêla Darîn Plaza li Hewlêrê korbendeka bi ermanca avakirina dûseyekê niştîmanî derbarî pirsên jinê de li darxist. Korbenda Platforma Kurdistanê tekeziyê li ser زانینا نرینا خلکê Sûriyê li hember doza jinan û çandina diyalogê dike û hewl dide bike pakrawend û sedemên kêşe û astengên korastî jinê tê û zanîna guhertinên rola jinê berî sala 2011 û piştî wê. الفي وركشوبي ده ما بحثا رولا جنيكر سر وضعيه بشكل عام مشتغل جبري شورشا سوري وبشتي شورشا سوري جبري شورشا سوري تشو عرقلات هذي تشو مشاكلات وهذي كوبيش ناكافي سلبيات وايجابيات وبشتي شورشا تشو جهورتن وضعيه ده تشبي يعني بقشتي بيجن صدا بينجي باش بو سلبيات وجهه بو ايجابيات وجهه بو جبري شورشا وبشتي شورشا جي مثلا بيجن جبري شورشا وضع آمن بو بشكل عام يتشو سر شغل خو جنتكاري بخويني بس بشتي شورش اف حالا پنابریه چبی تشتت چبی گلک شوان خواندنه ما نکاری خواندنه خو بردام بکی گلک شو ملک خو هشت هاد داره ظروفت مادی بجن تک چوش برهنده وضعی خرابی ما بالنسبه وان ورکشوپا ام اسباب ام بجن پاشکتنا جنه بوار سیاسی ده چما پاشکتیا اف کومبونا ما ایرو وک کوربینا منتدى دیانت وی وک ما پلاتفورما سیویلیا سوری بشی کردستانی ما پروژه دانی بو کو ام دواره وک دوسایه که نشتمانی چیکن لسر جنه او دوسایه دو بشک جی چیکرنا کوربینا منتدیاتانا او ايدي ديانجي وكي استبيانات عم تشيكن لسر اسطا طبعا الكردستاني وهر وهال منصات دين باجاري للدوره سوريا اردن لبنان وتركيا وهر وهال كردستاني والهندري سوريا جي اويا تشتي سراكين تيدا كا كيشاي لبيش جنيد ساكنن چنا يا سراكين وك ام كنافندا CCSD ام ايفاب کیشایانا کم بکن و ناوند آمه لیکولینه ویل سر بسکنه و به پروژه پیش روزه دا داوی اف دوسایا و دوسایا که بناو دوسای نشتمانی
یا بجنه و وری ام بیجن انالایز کردن تحلیل کردن و دوباره و ببه دوسایک و بلاو بیل کسین ناف دولتی و کسین خودی ام بیجن بریار دوی واردش بو کاربن چارەسەری جوا ئاستەنگی سەرەکین کو ناهێڵێژن ڕۆڵە خۆت پێشە ڕۆژە سوێ دەبێت. ev kombûnekî danûstandinê derbarê kêşeyê gotên pêşiya jinê bi taybet piştî cenga gol Sûriyê dibe yan krîza gol Sûriyê dibe divê kombûnê di wê hin pirsgirêk bên destnîşankirin sedem çine bingehê xwe ê wan kêşeyan çine wan pirsgirêkan çine û çê bandorê jî li ser civatê dikin ew kêşeyê guhan yan ew pirsgirêkê guhan. Di vir de nêrînce hem nûnerê rêxistinan de hin kesên serbixwe û bi taybet yên jinan تکرن افجی پشتی راپرسیه که تید گو بهتر جه 5000 کس ویتید بجدار بن لسری سوریه و ولاتین دراوسه یعنی این جیران گو پنابری سوریه لینه و السر بجداریا جنه رولاوی پشتی جنگ د چاره سریا سیاسی ده اوی ده به همو به بحث کردن و د انجام دو چند کاغذ و چند اوی بله تماشاوان هجا هر لسر مجارا جوینا شاندک جه انجمن اجتماعی کرد سوریه به شاندک هولندیره لاستانبول کو جویان نهاجی عبدالله گدو اندام دسته سیاسی یا فیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه میوانی منه ما مستدما تباش به گلکی بخیر استوا ما مست اون وکا شاندا انکسه به شاندا هولندیره اون جویان د دسپیک دارولا هولندا د سوریه د بگشتی ل رجالات فرات به تایبتی چیا کون واره رونشتن سلاف بوا و بینری آرکی تبعی زور سپاس هولندا وقت دولتك جرينج ديكيتيا أوروبي دي رولك وي هي درباري نرخاندنا روشا للسوري بالتبعي وباندورا كوي هي لسر روشا يكيتيا أوروبا بتايبتي جبو آليكارية سوريار بالتبعي باشا ماموستا انا کسی جی دما بوری ده هجمارک جوین دیپلماسی پکتینه گلو گریدانا و به نافچه آرام را چیه؟ براستی انا کسی جبره ده کاروبار خوی جدر و تکلیه خوی دیپلماسی به هزین تکلدار بردوامه بله یعنی درباری اوی تشتانو کل ناولتی کرن بارشی فرات بهتر که دخوازه کسی دوست یه تکلدار به دور رو ببینه بو بگین انجام که جبو باندورک باش لی ببه جبو گو به هنکی به کمترین زیان و به باشترین انجام مروف درکه جبر به که واندی تناتی بینه باشا ده جی شاندك جي شابيلا سباروجا سوريا انكو تيار الغد لروسيا هجمارك هفديتن بيك اني درباري روشا سوريا جي ونافجيا ارام لروجالات جميفراتي بطيبتي اف همانجيد نافبرا و تيار الغد هيا درباري سوريا وروجالات جميفراتي اما انجمن اجتماعي كردي وك ناف نشانك ام كيف خشن بجداربونا همو بيكهاتين دفري كرد عرب سوريان وهمو كسين دي إنه دما شبيلا سبا تيار الغد إنه قافاكو أوجي هيزك سياسي يانجي لشكري جدفري أم كيف خشن أم دخوازن وان وجبلي واجي ببينن أفتشتكي جي أركمي باشا روزنامه وول ستريت جي روزنامه كأمريكي لسرزاري هن بربرسن أمريكي بلاف كربو كو أوي د نيسان دا و داويا نيسان دا و هزن أمريكي بقشتي ورنا وكشاندن باشا بشتي وكشانه وكي جهوا بقرا راسي از دخوازم بدم خيان تديروك تدما وكشاندنا هزن أمريكي حتى انها از گرم بیجن بلکه الامریکا جی هم بجینه بوده اونا کوکی دناف هزن تکلدار ده هدر امریکا جی هنه و هون دزان بچاوا پنتاگون وزارت اجدرفه و
کۆچکا سپی هەرێکی بە ڕەنگێکیژی فشارێ دکێ یعنی کۆچکا سپی دخوازێ vekşî hêzên xwe bi leztirîn dem bi kêmanî wiha ragihat yanî û Pentagon jî naxwaze ji ber vê yekê jî ez dikarim bibêjim tu kes ana nizane bê kengî û çawa bên vekşandin ev hêzên Emerîkî heta ku Merok karibe bi nav bike ya Nîsanê ya Adarê ya kesî de ez bêjim ev belkî ev tiştî ragihandinê bin ama ê me wek Encûmena Niştimanî Kurdî û رکبریya Sûrî bi tevayî û hemahengiya Sûrî ji nav em dibînin ku dema ku ev hêzên Emerîkî û bikşin gerek herêm radestî hêzên xwecihî bibin yên Sûrî hêzên ku rêkeftin di nav de pêda bibe ji hemû pêkhateyên Sûrî ê bareşê Ferat Kurd û Arab û Suryan û çi kesên dî ku hebin çi bi rengê medenî encûmenê xwecihî ku em karibin damezirînin û çi jî em bêjin hêzên leşkerî ji bo parastina deverê û di destpêka wan de di serê wan de jî leşkerên pêşmergeyên roj ku ev 6-7 salê wan e rahênanê dibînin û amadekarin ku berevaniyê di ber herêmê dibikin û digel nûnerên hoz û eşîr û pêkhata erebî û yên dî jî di herêmê de em dibînin gerek bi vî rengî herêm bi rêve here û karibe metirsiya dewletên derdorê wek Tirkî di serî de ku sînorê me bi wan re zêdî 600 kîlometre ew metirsî jî nemîne û têkiliya xweş û keftin xwe berê herêma Kurdistanê jî heye em dibêjin wê wiha rêveberiyek xweş ji herêmê re bêdîtin. باشە مامۆستا gelekî bi germî behsa vekşana hêza Emerîkî dihate kirin ji alî Emerîka ve ji alî hin berpirsên Emerîkî ve Encûmena Pîran jî ev yek bi dengdanan red kir. Ev newekhevî di helwestê de çi watê dide? وەکو مشتەر گوت یعنی ئەڤ ناکۆکیەکە di hundirê aliyên hukmê Emerîkî de yê aliyên ku hukm dikin li Emerîka ev jî bi rastî bi gelek tişta vê girêdayî û pê zanin yanî îro li di hundirê Emerîka de Serok Trump tê tewanbar kirin ku desteka Rûsî qebûl kiriye pejirandiyê ji bo dî em bêjin kampanya hilbijartina ewî û mesela îro dawak xurt heye ji bo wekê bên dadgehkirin û çawa ev mesele çêbûyê dîtinên koçka spî û dîtinên Pentagonê ne yekê ji ber vê yekê jî ev tiştana hemû derketin hinekî dirêjin ev mesele. باشە عەبدوڵڵا گەدۆ ئەندامی دەستەیە سیاسی هەڤەیمانیە نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنە سووریێ دمێڤانی مەبوو زۆر سپاس. جێگەرێ وەزیرê derveyê Rûsya Sergî Fêrşînîn ragihand ku biryare gerekdin ji danûstandinan derbarê Sûriyê di adara bê de li esîtana wereldarxistin. Cêgerê wezîrê derveyê Rûsya ji ragihandina Rûsî re diyar kir ku ev civîn wê serpiriştiya welatên gerentîdar Rûsya, Tirkiye û Îran di heyva bê de were li darxistin. Fêrşînîn herwiha eşkere kir ku pêwîst e biryarên lotkeya Sûçî were derxistin da ku danûstandinên estana re ew biryar û rêkeftinên ku hatin estandin di Sûçî de di esîtana de werne cîbcî kirin. Kremlîna Rûsya eşkere kir ku serokê Rûsya li gel Encûmena Ewlehiya Rûsî rewşa Sûriyê gotûbêj kir. Dmitry Peskov berdevkê Kremlîna Rûsya ragihand ku weke amadekariyekê ji bo lotkeya Sûçî ku biryare di çardehê vê mehê de navbera serokê Rûsya, serokê Tirkiye û serokê Îranê were li darxistin. Vladimir Putin serokê Rûsya li gel Encûmena Ewlehiya Rûsya civiya rewşa Sûriyê hate gotûbêjkirin. Herwiha Kremlîna Rûsî got ku di civînê de serok wezîrên Rûsya û wezîrê derve û wezîrê navxwe û serokê îdareya Kremlîn amade bûn. Welatê Rûsya
اسرائیل آگادار دکه جه برسفنه ایرانی لشکری اگر بردوام به د اپراسیون خدا یین لشکری لسر بنگهین ایرانی لسوریه. اناتولی ویکتاروف بالیوز روسی لإسرائیل جه اجانسا تاس یا روسی را اشکره کر کو اوان اسرائیل آگادار کریه لسر برسفنه ایرانی لشکری یین تند اگر بردوام به د ایریشن خدا لسر بنگهین لشکری یین ایرانی لسوریه سربار کر کو نابه اسرائیل کشین خواه لگل ایرانی لسر خاکا سوریه چار سر بکه به بهانه کو ایران چکان ج سوریه دگهین حزب الله لبنانی یا تروریست. وزارت درویه روسیا دویجه اگر اپراسیون لشکری لادلب وره انجام دان اپراسیون وی گلک اکتیف بو باندور به. دلیدوانه که روزنامه‌وانی ده سرگی فرشینین جگری وزیر درویه روسیا راگهان که راست ادلب یک جدورین کم کرنا آستاشره لینا به بویرنگی روشا ادلب بمینه. جبر ادلب پاریزگاه که سوریه و هر سوری بمینه و اگر اپراسیون لشکری لادلب هات انجام دان او اپراسیون و گلک بباندور به. هر وها جگری وزیر درویه روسیا گفت که روسیا راضی نبه که ادلب ببه وارگاه تروری و پیوسته ترور بیک جاری جه ادلب ورناج ناف برن. ولات روسیا دبیجه گروپ تروریست لادلب مادین جحراوی کم دکن بمبستا وکرنا شرکی برفره. ماریا زغاروفا بردفکا وزارت دروه یا ولات روسیا راگاند کو گروپین تروریست لادلب مادین جحراوی به شیوهی که برفره کم دکن او جی بمبستا انجام دانا شرکی برفره. زغاروفا بانگل ترکیه جی کر کو لهمبر برپرسیارتیا خواه راوسته و سینورکی جه چکین گروپین تروریست لادلب ردانه و تواهی تروریستان جناف ببه. چند جگدارکی بیانی نواداش هولا کشتنا ابو بکر بغدادی لسوریه دان لپلانوان سرنکت. روزنامه گادریان یا بریتانی لسر زاره دزگه که اولهیا روز آوایی بلاف کرد که ناوراستا مهابوری جماره یک چکدارین بیانی دناو ریزن ریخستنا تروری یا داعشه لنافچه هجی هولا کشتنا ابو بکر بغدادی امیر داعشه دان لپلانا وان بسر نکت. ابو بکر بغدادی بوجه کی ندزیار هاته وگو هستن هروها روزنامه ناف هاتی گوت کو ده هولا کشتنا ابو بکر بغدادی ده دو کسین نزدیکی ابو بکر بغدادی هاتن کشتن. هنرمند محمد منان ابخوا خلکی باجار عفرینا روجاوای کردستانیه تبی تمنیوی بچوک لی کاری دنگی خواه دلی همو حسکرین خواه بهستر بکه. جسرشتا عفرینا رنگین و خمخما چمنوی جرسنیا دنگی ساز و بلورا کردی کجدار زیتونان و جیندبه جوانکه نوهاتی جوانی عفرین بدنگی خواه دخملینه. محمد منان تمن 11 سالی ابخوا خلکی عفرینی روجاوای کردستانیه نهاجی لولات یونان دمینه تاوی تمنیوی بچوک لکاری دنگی خواد دلی همو حسکرین خوده بهستر بکه و دبینه که هنر استران دیوکو آوایی که دا که هنرمند بریاوی کاربه دنگو هستی خواه بداخویا کرن. صالي بين داس موسيقى كر وعبيد صالي من جي من داس بالسرانة كري ومن قالك الموسيقى حزت كر مخو بيش خصم مخو بردفام كر ومن قالك ستران قوتن واكستراني مامستا شوار دجوار واكستراني مامستا سيدا برنشيك واكستراني مامستا شوان پروار من قالك ستران قوتن
محەممەد جی وەکو هەر پەنابەرێکی ڕاستی gelek زەحمەتیان هات لێ هەوڵدانی خۆ دەدە دا کۆ بمینە بەردەوام دە هونەرا خۆدە و dibêje ku tevî rewşawiya zehmet di rûpelên mîdya civakî de gelek stranên xwe belav kirin. وطبعا بريا فيسبوكي بريا انستغرامي بريا يوتيوبي مخا بيش خست وخاركاس ناس كرم كيفا خاركاش مراهات وأبي دي صالي منجي أجعفني در ختمن ما وعي لها ما قالك سغم تديد أم هاتن تركي جان قالك لزوربي وأم هاتن يوناني أم مجبرتمنا مر يوناني أزن حالو يوناني ما وإن شاء الله ستران خوش عمي تشيكن أم خا بيش خن أم خا بردوام بكن وإن شاء الله قدامك دنجي أمي حرن ألمانيا ريا موسيقى قالك بالرهان هەژمارێک stran û klîpên cor bi cor mîna civakî û netewî û evînî tûmar kirin. Lê piştî dûrketina wî ji welatê xwe, hejmarek stran serbajarê xwe yê Efrînê û xerîbiyê jî gotin. داخوازا محەممەد jî dimîne ku karibe hunera xwe bi awayên ekadîmî li welatên Ewropayê pêş bixe û bibe stêrkek cîhanî di jiyana hunerê de. Li kampa Qoştevaya penaberên Rojavayê Kurdistanê heştê û heşt xwendekarên serkeftî koplayên yekem û duwem bi dest veanîne lê dibistana Qamişlo hatin xelatkirin. بردوام ملت کرد لهر چارپارچهین کردستانی و جهان بگشتی گهدانه بخوندنی دکه تاویگ روشین نخوش پنابریه کو بسر کردان دهاتنه جو خوندن خو دور نکتن لکامپا قوشتپایا پنابرین روجاوای کردستانی جی هشتی و هشت خوندوانین سرکفتی لدبستانا قامشلو هاتن خلات کرن به بشداریه که بر فراج بر پرسو شاندین دزگاه خیرخوازیا بارزانی کوری و بریا کامپا قوشتپت که من رخصتین نافدولتی برپرس اسایشا کامپا قوشتپا و پلیس نافچه قوشتپا هروها پارتیا دموکراتا کردستانی و رخصتنا کامپا قوشتپا یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا مامۆستا و ماڵباتên خوێندەوانان وەک گاوەکێ بەرەف پشتەوانیە خوێندنێ و خوێندەکاران ڤە بۆ گۆهدانەکە بهتر بە خوێندنێ ئیرۆ کامپا قۆشتەپایە پەنابەرین ڕۆژاوایە کوردستانê rêveberiya dibistana Qamişlo heştê û heşt xwendevanên dibistana Qamişloyên herdû asên seretayî û amedayî koplayên yekem û duwan bi dest ve anîne serbarî hejmarek mamosta û mamosteyên birevebir xelat kirin. Armanca wê gavê jî birêveberê dibistanê Serdar Rehman di daxuyanî. أمر الأقطار كمان هستان بلا بس كبيني خناق مثل هوسبيتالي كمان مكان لكولي بتاع كولي ودسكوشيلا يجلي على شو قطار خانة كمان دسكوشيلا كارجي قطار خانة كمان Di belavkirina bawername û xelatên serkeftina xwendekaran de nûnerê navçeya Qoştepaya Pedekê û Raed Adnan Rehman, nûnerê polîsên navçeyê û Raed Bextiyar, berpirsê esayişa Kampê û Doktor Abdurrehman û Mihemed Xêr, birêveberên nexweşxaneya Kampê û Mihemed Çifa û Mêrîvan Haco nûnerên rêxistina Pedekesêl Kampê, herwiha nûnerên dezgeha xêrxwaziya Barzanî û her du rêxistinên navdewletî kol Kampê dimînin Entersoz û UNICEF û nûnerên malbatên xwendevanan hin mamosteyan jî بەشداری کرد سەقایەکە خۆش و ڕەنگەڕەنگ دناو خۆندەوانان لە ناوە دبستانê هاتن ئەنجامدان مامۆستا جوان محەممەد سلێمان یەک ji مامۆستeyên dibistana Qamişlo ya seretayiye û rêveberê wê ye dibêje ku xelatkirina xwendevanê serkeftî karekî pir baş e da ku rikaberî di nava xwendevanan de durust bibe û her xwendevanek çav li hevalên xwe bike di rojên bên de ew jî cihê xwe di nava serkeftiyan de bigire
خست ام في خلاطي بدنا بيش كرن ما خست زاروكي ما يدشي يقولات خلاط كرن ورن وحفري حاضر ببن اوجي كي بحسن تشتغل مجبوعه كريه واوجي بيحتر خو بيش دين نقول بقينا اي بيش مهمش مرة زاروك چق قيسي ايگو بين خلاط كرن عدد بيوازي دبي ام بواسر بلن پشتی خەلاتان کەیفخۆشی و شەهیەک کەتە ناوا خۆندەوان و مامۆستەیان و ماڵباتên خۆندەوانان de سەقایەکە خۆشیê di navbera mamoste û xwendevanan de hat drûstkirin. Bi dîlanekê kêfxweşiya xwe dan xuyanî mamosteyan jî birêveberê dibistanê li dawiyê de xelat kirin. Zîrîn jî yek ji xwendevanên keç yên Rojavayê Kurdistanê ye ku li dibistana Qamişlo pola heştan dixwîne. Pileya yekem bi dest ve aniye wisa behsa hestên xwe bi bawernameya serkeftinê û xelata ku îro bi dest ve anî dike. ناویم زیرین هزاد رجاله از کچککم استقا هشتیما ایرو خلات کرن بر لی اول درکتی اول کار درکتی سرگری استقا خو راستی گلک دعم دانما نو ام بهتر رهاش خلنا قابن ام سپاسیا گلکی کد و هردم خلنا و حتی چالاکیya xelatkirina xwendevanan ji bo werzê yekem yê xwendinê îro li kampa Qoştepe bi dawî hat. Lê hêviyên dê û bavên xwendevanan ku zarokên wan jî di werzê duwem yê xwendinê de bên xelatkirin bi dawî nehatin. Wekû çawa mamosteyên wan jî wê yekê dixwazin û te kes dikin. Dibêjin ku serkeftina vî nifşê Kurd ji serkeftina wan e. Gotina pîroz ya bavê netewa Kurdî Barzaniyê Nimir got bêje. Xwendevan serê rimêne berev cîkirinê tê. Palîkariya tîma Arkê Bulten hate pêşkêşkirin beriya dawî anînê duware sernûçe. Şandeke Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bi Balûzê Holenda re li Îstanbulê civiya. Serokê Tirkiye dibêje girêdana PKK û PYD bi welatiyên Sûrî yên Kurd li Sûriyê re cihê şermezariyê ye. Şandeke şepêla Sibaroja Sûriyê gihişt Rûsya û hevdîtinan derbarê Rojhilatê Firatê de pêktîne. Mihabê gerek dinya astana wê wereldarxistin. Bultena me bi dawî hat her şad û bextewar bin.